Kinyire? Karibu sana madam. Okay. Goku dina mwikaria. Kagure, sio. Mutie muretie kindu. No, ngikuhurira tu mabengi. Na ndakwira 15 minutes tugukorwo twakinya haha. All right. No maundu makiri mega. Meet my assistant manager. Kuri bengi. Etagwo Masi. Anjitagwo Kagure. Narikio nikio rona gina no agufuata thutha riria twina dili ona cia. Riu ri indo. Ici ni cio documents. Okay. Riu ri ni. Taitu ri haha. Okay. Ici ni 10%. Okay. This is good. Don't ni plot number. Logbook here. I think this one is okay. They are two. This is 10%. 10%. Okay. Masi. In fact, today, aula ndiragurire ndirendirie nyumba ri ndiamendirie ta throwaway price nigetha nyambere ici cia 10%. 10 million irari throwaway price. Ko ni nyumba ya bata. Ni ngirakinyire 20 but I had no problem. Masi. Rona tatu kwamba ugitara mbia ici ngana tukwata gutarira haha hihi. No gwiciragia atiriri document ici ri. Uguthuke nacio bengi. Cikirwo file nigetha indo cikiume. Sawa. Kana ni atia? Na ugwega. Na karugi. Sawa. Na ithuĩ tũgĩtigwo tutare indo ici ngwĩciria nĩ tũgũbatara ona ithuĩ tũgĩtare tuone nĩ cigana. Reke athiage ku process na ihenya tondũ rĩu rĩ nĩ ngũtara ici. Na ndĩrahope nĩ ikuma by ũmũthĩ. Mbia ciroko haha. Document gukinya gwikirwo file-inĩ nĩ ũguo. Rĩu ona kĩrĩa tũgwĩka rĩ nĩ ici twambe tũmenye nĩ cigana. Ithuĩ tũranjĩra ndona cirora. In fact ona ndina cihutia o ũrĩa iratarĩtwo no wĩri. Okay. That's good. Asira kire njohe ici. Njohe cio ici. Reke ngũrie. Negi. Neginyu. Ndina hutia. Abotigo. Kagure. Pesa ici ndunarora. Tinginyu. Ici ni kiki. Ate veki. Ino we tukakurukie wega. Tikakwanirira. Pesa. We. Abotigo. Ndakwira mundu ucio ri arutaga ndiyo kana arutaga ngabengia nganga ndu ni uramutransferire kila kindu gutiri ndu tutigarĩtie nake. In fact ona rucio ri ndina ndote cia kuma nyumba rucio tha icio transfer ciothe nĩ turekire ndĩracina maundu macio mothe. Niki ino nĩ mbia fake ino. Ai tapaika atiriri uragwa ni fake niki. Tuirorere wone ino atiriri kagoti ino ni urona ta kagoti karia keragwo ati ni gakururagwo ri tiga kagoti ino ndoigwa ni soft ta kemira ngai rute ingi no koti ciothe ihana ngai we tutige kwanirira ici mbia tungikorwo nacio haha ni twathira ni maica we atiriri ngai ndirete urauga niwe ndire muci rucio ndire kuthama ndirathama muci tha icio transfer ciothe nĩ ciĩkĩtwo gũtirĩ ũndũ ũtigaire. Ici mbia nĩ fake. Ngai mamwathani. Nĩrorere iyo mamu nĩ ũkũhorera abohorere tuone ũrĩa tũngĩteithania abohorere ici mbia nĩrore ciothe ciothe horera tondũ rĩrĩ ici mbia tũngĩkorwo nacio haha nĩ twathira nĩ twathira nĩramenya matirĩ mũciĩ Kai ciothe cia kũhanĩka twaruma Kai maciothe wone maciothe tarora na iria ciĩ thĩinĩ Kai ici njega ikĩrĩ na njogu acha njogu ti weroragwo pole nĩ njogu ti weroragwo mbeca fiki nĩ fiki mwanyita rĩu ũrĩa gũgũthiĩ haha rĩu rĩ gatoci karĩa kamũrĩkaga tũkũruta kũkamũrĩkaga nĩgetha ikĩmenyeka kana nĩ ũguo ũrauga nĩ ũhoro wa kũmũrĩka ndakwĩra atĩrĩrĩ Ngai
Ngai atiriri ndakwira atiriri nona rucio ndino murufi apotie nona rucio ne ngatite ndege ni tukuthia murimo na mami riu gutiri undu ungika mbesi cio eke nguteithie na uthikiririe riu waga guthikiriria ha ndirona tugiteithania woka mandi ndege ni cicenjagio tigiti woka mandi ri tugucukurikire maundu macio riu ri cia to tiga kwanirira ino bia tungikorwo nayo ha ni twathira atiriri mandi uke tuguteithie tondu ucio ni Saturday na mathaa macio ma Saturday matingĩigana nguteithie ukamandi ku processire maundu macio mangi mothe nawe ri umuthi ri mam nawe ri umuthi ri ugerie gucenjia riri ugerie gucenjia tigiti wa ndege na maundu maria mangi mothe ubangite uti nyambe ti uhurire mundu ucio thimu tageria please tageria ujirire maundu mothe ni murarikanire cio turatiganite nake urire na ndukambe kumugwetera tumenye hari ari tukimenyangana no tukapuche Ngai ati the number does not exist Ngai mwathani ni kesi ya wicina uri ndio wasakiti ya wicina no mandini tugateithania please ndakuhoyo horeru mam please horera Kai Doka halini we kwenda kabisa ni kwako kou ni kwangu nikirarira ndaguthaitha horera ndaguthaitha please excuse me Diana, tukaume kwa mlango. Usijaribu kutoka kwa hii gari. Oh my dear. Diana, Her Majesty. Wow. Wow. You're nice. Thanks. You're nice to me. Diana. Diga kuga sorry. Aquí diga kuga sorry. Ladies first. Enjoying myself. This is the first time in my life. Enjoying myself. Could be a trip. Nice. That's okay. Na nipale ndo hapo weka moto. Wewe unakora waga tutole ku mwaka wingi kika. Mbala tigu. I'm telling you. Tigu koliko witu. Memory card yako leo ni totally formatted. Ndio ugo, nakuona. But by the way, No Diana by the way. Tiga kuga this one. How many times do I have to tell you? Utiga utidogi he stress. Ndakwenda kukugivire. I forgive you. Ama unataka nitumie lugha gani? Tumira yedhugu. Ogwo ndakwenda na uthigwe wega. I forgive you.
cannot imagine. I cannot imagine 2 weeks. Mombasa courtesy of Sama Diana. Wewe uhoro wa 2 weeks. Ngekwira kaundu. In the next 2 weeks. Tuguthiro raya. Together we. Nindako nikuhenagia. Nindakoenia. Tiga wewe wahenagia. Kukaa ukikumbuka. Toka tusahau yaliyopita sio? Sawa. Ati? In the next 2 weeks nitwathe China. Ila company ni Diana. Tukagira mirigo nawe. Gai. Diana, tiga ngwele kaundu na ndukambekerere. Imagine ndinatwa ndege. Watu baleke kinyota yoga ni ati. Ndinatwa ndege. Lejo cio nagira uri araine we ati. Gai, tunaenda China. I'm serious. Okay, thank you. I think that's okay. By the way, riu turekana Kenya no igituraga ndio kithimo. Oyo nangiaga giako kwa mundu menyaga. Yangu kuna mtu akona rangi. Nawe we uthagia. No riu ri tigana nacio angi, acha nawe ngine situka nawe. Hata sitawasha yangu. Lakini nengo akia ene. Na korwa ndonde na mavuragira na private. Ano riu thimu ne ciatwikire subua. Yako gutakire message. Kinya kuigua ati twina korwa. Anya nini avuragira ndonde ni mteja. Kivendora menya na mbele yangu. Nilifanya kasema sawa. Guy, imagine 400 missed calls. What? 400 missed calls. Of course wiki gire no nginya ndo mangira kuvurira thimu. Nani ashitiga? Tani ona kwina messages. Guy. 400 ndudwe. I tried to call messages. Ebu ni message by the way. By the way, somebody's calling me. Okay. Hey kid. Sadia. Didi omwega by the way. Na ni ndakinyo uguo. Ni urajethete? Message. Yakuga ate. Ni ndirare Mombasa by the way. Ni kwa indo ciakwa. Message. Tareke dore nyone ni ate. Kai kwina uru. Kai ndukamake we. Sare ke dore hii. Acha niangalie. Takupigia? Sawa. Haya. Lore kosia. Kate. My friend, did you my friend ndakira? Andu icio. By the end amwiriri horo wako. Tabakaya ni that's a big mistake. Asha, luri ton my friend ri. Na reangithia kiraga andu ni. Unajua? Ni ndamaka. Ni wele okay. Sawa, wote batatu ni. Okay, tukire ciana by. By the way. Ya na bata kwa TV no ndo. Ni message. Haya, we toka one. Kuja one. Serious. Kai mwathani. What? Ati nyina iri mari thibitari. Ino iri muriko? Tumia. Kwa thiire atia? Haya. Your mother na Joki ati ni marohirwo. Yes. Kai no what is this? Tatiga. Message kai. Nino. Kwa thiire atia? Maro do I to get stressed. We'll sort it out. We'll sort it out. Hapana. Do I to get stressed? Then I have to go. No. Ona kafaitagi igurira thimu ino seriously. You cannot cut that happiness so short, so soon. Please, my dear, relax. We sort it out. Tatiga kwa nini? It took me sort out. Mama elimu is in hospital in home. Kai kongora kwa thiire atia? You know what happened? Kai. To sort out it ya kumaka wakitoba tugeti mo hau. To sort it out. Ningikara go kwate when my mother Makothe. You know, Makothe. Do you trust me? My mother is in hospital. Please, Dawele, the man do agima. Please. Sasa Diana. Please don't go. Ndio Nukinde ndogo. Mmesikia? Mama, ai kwa mama na Joki
Maijera. I know na nimesikia lakini no elimu. Lakini bie I go and sort it out. I will do it. Okay. Kuthino I don't deny. Na no elimu no kandi kumona thibitari. I will do it. How? Just leave it to me. You know elimu. Leave it to me. Please. You're serious? Please. No. You can't trust me. I trust you there. Because you're sure it's not that I don't trust you. I trust you. Then trust me now. Niende. Kama tukiatiriri. Ama tuende nawe. Tuende nawe. You don't want to go. I told you. I lost you once. I don't want to lose you again. Please. No, we can't even. Let me go. Trust me. Let me go. I go and sort it out. Na nikuupdate. Ona doubt ilo gari. Sio that you will come. Now relax. Sawa, my dear. Promise? I promise. Sawa. Makothe, please. Trust me. Trust me. And accept. Sawa. Sip jani yani. Bye sweetheart. Unaweza jira embu Huko menya embu? Aya nyongo ugo diugo. Songa kabisa. Sawa, see you. Adam awire tugakwira guku njoki kana Nikwira guku na niwe tutethanagia nawe arafu riu waturiro mundu ungitwigwira thamaga turuta guku ngaite atura mundu akuvura Marion Maregu Murwanjaria. Marion Maregu Murwanjaria. Ndio madam, kuja hapa. Frida Joki Murwanjaria. Frida Joki Murwanjaria. Yes. Kuja kibanda hii. Umurandoria na yatea. Madam, kanire gwa nae muno ni murwa. Lakini ndwise ni kumoririe guka guku ni mwe mwendire. Na angwenda ocie enywe ni mwonoriria. ntonoria na nitwathambia. Ni mwathambia? Arabu sasa ni mwarĩhĩrwo faini. Koguo no amume. Na mumenye. Guku tutiathira ritho ria thirikari rimumurikite kumumurika. Koguo ni murugurira muthie mugekire nguo mwinuke mucie na no nginya mubehave well. Okoro tuguo mnarudi hapa. Na faina ilipangwa mara mbili. It is once in history. Peke yake. Tukurekebisha madam. Mtaamua ukienda huko. Na mkipewa nguo mpandilishe, twende. Twende kwa ofisi. Mameni hapo kwanza. Sasa nataka mjue twende kwa ofisi. Na mjue
macho ya serikali na waangalia. Na wewe tuende tumekaa hapo miaka ngapi? Hata mnaumwa. Sina kwambia Sasa ulijitakia tumesema hivyo. Tunaenda huko ama umesahau bado usipo. Mario ni nani? ni mimi. Saina hapo. Umesahau segere jangu. Nawe ndiye Frida. Shika saini yako hapo. Shika nguo zako. Ndio ubadilisha uniletee nguo zako. Ndio mtaonyesha na askari kwenye mtabadilishia. Hello? No. Makothe. Mwana uria wakwa. Niwe naye kadi mundu ungivurira tata guo. Ai, tutira turava kuvi. We, lakini nanyita ripoti. Ni mongi uria waku Kagure. Ontanda kwendia indo cionthe. Akonetwe ni mikora ya ukire vau uguo. Ate gukonwa. Na nginya indo cionthe angari na nyomba no endirie. Akona ngiro atia. Ni ambuga ndiria anga milioni yange 10. Na riu nae kwa niko cia imbega nyamu icio cionthe cia feki. Wana nginya inge wana mugunda waguo kwa evo ringi. Atiru wana nginya mugunda wa muzee. Kai. Nginya mugunda waguo ni kwa turaga ringi. Yaani unaenda kumbera rungi nginya muzee unezi kuota? Kwa nini wairimu avana gati ari? Wana gwendirie na muzee nake no athiire wana tutimenyaga kuria athiire. Athiire rwana gutindegwika kuria athiire ngana ke no aurire na kuguo. Yaani wirusi gwothe nike warutire? Hinda ruta irosi ya wenga. Wirosi marutaga na ngina ate mathie Jeremani. Kai. Kino irimu, what's wrong with that woman? Nake ni ukagwe nake atura thibitari. Nundu ndeto icuti kwa cia embaro na bara vanini. Inwa avani takwa kiongo kia guruka. Okay, ni sawa. Sawa tu, sawa, thank you. Okay, sawa nti netukoraniria. Na ndukamvure na namba ndaimenya niri ku Makothe. Kwina ndeto nyingi muno twagire gukora tukiaria. Takufikia. Hi, sweetie. Ukinyeta kuri? Makothe. Niki kiuru nawe. De past mwea. Ai, kwa kuguruka. Sawa, niko ngwenda gukwira atiriri. Wakinya embu please, ndukathi kuona nyino irimu. Nura menya nero atiendetie migunda yombe. Atinginyagia mugunda wa muzee, nura imanyi ndibai kwendia nginya mugunda wa muzee. Makothe, niki kirakumakia. Let me ask you, my dear. Do you trust me? Yeah? Do you trust me? Then can you trust me? Ndukathi kumuona thibitari. Wacha kae huko. Ona kae kukimwona kwina thina, my dear. Okay, do this. Go to the cabinet,
There's someone there. Yes. The one you love, yes. Yeah, and you relax, my dear. Everything is under control. Okay, Joe, my dear. They are no makagia. They relax. Yeah. Just relax. The daddy now akili, kila kitu kiko sawa. Ona fine ni areho. Just go relax. I have taken care of everything. Let me tell you, my dear. I lost you once, I will not lose you again. Yes. Sawa. Anandiko nywa ngirathi gerene nywa ngirathi inya. Sawa. Safe journey. See you. Mundu no akwire njera njoki ni wate. Haya, ndio kusaka ni makuza kana mundu akalia akakwela. Andu amatie ntanga imwathani. Mamwithetia ni vetia. Ni mbori atiri njoki. Ni tambotiga kare wangerire mamu. Wakuthi kugarurukira ambotigane na ndeto icio vai. Ngi atumire tubingirwo ni mamu ane. Tise nini tuturania na wake. Hapana. We ni kuo gwika atiriri. Turekanire nigetha tuvote gutura muturire uyu. Otherwise neciragia ni ngurani nenda kura. Angwa komu kumbira riu nyongererwe thakame kaani ate tondu riri njoki. Vaine munywe muno thakame ni ngukoni. Gimana mai akakinyari na yevando ai mwathani mundu no atuika mundu ringi ati riu mamwana tukiraia cia ndai ati nuriko wari vaini yetu ati na vura thimu ara koguo turekererio ni tukanegwo muthigaria gitwira ni twarithirwa ni nuriko ucio no ndu ucio te makothe angiruta 200 wa mundu ku ati kwana makothe atangikiona 200 wa mundu nuriko riu ucio tumire mbia icio no vau tugucainagira ninegwa magweta Diana ati Diana Diana niki urivire ninegwa kindu ta kiu Diana no riu ni thimu yakwa irarira Diana no ri kuri ndina menya Diana ngai ndatuma magogo makatwara niki gogo ni hello Joki niwe nimulekere irio ni twarekererua twinukite riu no riko ni aria nake ni njitagwo Diana ati Diana ndikumenyana utajira atiriri na beno ni yaku ni yakwa thimu ino riu ri mbeca cio gwikirira thimu-ini ri muthi mwethe handu ha guikara ta wiki imwe uguo ati mbeca twi tuthigite ya mucii turacaria kwa gwikara gwake tuthigite mucii hello kakurathia te njoki ati ni Diana uravura thimu ati tucarie vandu va gwikara kiumia kimwe te kiumia kimwe tondu mucii kwina u tiguo ni nirarigwa akianuka thimu tutearika ni ndai mwegu ndeto cionthe iciararia ngwe ni kavagara taroria M-Pesa ngai ukai kamutige ndigo njoki ciomba ukona ni cia ngoma kana ai
Nitwe kaka vetia mundu akiniambita njoki. Netwa Diana. Ngai. Anga nĩ mwarekererua. Nĩ twarekererua Saitani nĩ mucinde. Kankoma tai musinde mamu. Mwakaria twarekererua twe andu viri riu. Nĩ ate maitũ. Kwega muno mamu. Saitani nĩ mucinde. Tũmirwo kigogo. Wana nacemania na baba wenyu na bari. Ya baba mbere yetu. Akĩharagĩria. Nawe akĩgucaga tuyanyite no areke kwĩarĩria. Andu matura njera vai. Ti undu wa kunyitwa. Ni ndu ĩ. Ndeto iria ikũu. Ai. Nĩ muice mũgũnda wenyu nĩ wendirwe nĩ nyinwa wa Wairimu. Ati ukendua. Ni nĩ nyinwa wa Wairimu. Mũgũnda. Ate nyinwa wa Wairimu. Acainithirie baba wenyu maratathi. Agĩkorwo mũgũnda. Na nginya kũrĩa mũtũraga nyũmba yenyu anayo nĩ yendirwe. Kwani ati ũrauga we? Nĩ ũramenya ũrĩa ũrauga? Nĩ aramenya ũrĩa arauga ũyũ? Tambo utigane na muno uyu wi. Ai. Nyinwa wa Wairimu kwaguruka wina uma. Ndeto icio nĩ cia makweli. Wenyu kwendirwe tene. Riu msende twana Ndwe. Ucio ũreyarĩria na gũkona na takwa kĩongo gĩake gĩkĩrũgu. Ngwe nure gwe ndeto. Na nĩ gĩtũmi. Nĩ gĩtũmi turero ati anga tucarie kwa gwĩkara kimwe. Nĩ Diana ĩno tutaramenya Diana watũma mbeca. Hai. Diana. Yati anga Diana ndici wana tutirere ndeto ciake. Ucio nĩ mwĩrĩtu ũrĩa matũraga na Makothe mbere. Nyita riu nĩ nanyita kopi. Rĩa ciĩngĩ nĩ nanyita kopi. Diana ũyũ angĩkorwo nĩkĩo ciarauga ĩ. Nĩ wega. Noguo. Nĩ wega. Diana ũcio ĩ. Ti mwana mwari ũrĩa makoragwo na Makothe tene. Ucio wetagwo Diana. Eni. Kamwerua aukite kukuvikania na ng'ino wa Wairimu kaingi na ndingiri. Anga ni Diana ucio. Nĩrangia gũcikari. Nĩ wega. Ucio wangera ngiri magana. Nĩ wega. Ngoru magana turakena ni Diana ĩno ĩ. Ngoru mamenya ati mugunda wetu ni mwendie. How much? 600 tu. Okay, thank you. Babe. Waikiona uko ni kumushiri. Hapa ndipo home Whoa. Thaka. Thanks. I so love the place. Karibu sana. Alafu unajua ule kevo Ile DJ. DJ kwa mushiri riri. Unaona kule. Kule huko. Pale pana keja una hii iko na mabati mara ras. Kule kwa mushiri. Cool. Yeah, kule kwa mushiri. Waikiona. Otherwise leo unakimenya umuthi mekuleta home at least kutembeze home ya story. Alafu na si story dad, my last long dad come back home juzi tu. Alafu mko kiniambia so nakuleta home leo at least ukemoke vie ukimuone ki understand wali hani tunywa chai ki understand. Sawa. That's I love you. Hey manzi, I can't wait to meet my dad. Long sijamuona bana. Uko member 20 years. Yeah, 20 years. Hata sijui sura hata sikumbuki. Can't sura hata sikumbuki so can't. Mbona ni ukumumenya? Ai my dad. Sasa hapa ndipo home. Nakiona leo. Mom alijenga hapa kitu 10 years ago. Kwa class 6 hivi. Ni Thaka, seriously. Thank you. Karibu home. Utaona mengi ndani relax. Okay. That must be that.
Yes. Wewe Makothe? Wewe. Nini Kim? Kikim atia Kim. Kim. Nini? Wewe Makothe? Wewe Makothe? Ni. Hey. Kai. Tumekuwa wapi? Hai. Hai. Jo, mom amekuwa kaniambia mambo yako. Akigwethete gwethete akwetha piu. Thank you. 20 years. Ukuleta ku dad. I can't imagine. Wewe? Yes. Hey, dad. Hey. Dad. Wait. Okay, dear dad. Dad, wewe ni mtu mama kule Desta, my fiancé. Wait. Okay. Wewe dear dad. Simekuleta salimia dad, nini tena? Seriously. Wairimu. Kogo modo mashomode jigwaga nima. Kwino ndo munene ya makiri gore shiria. Adogedora. You can't even look me in the eye. Wairimu, this is more serious than you think. That is your brother. Atake. What? Brother? Leo Kim na Wairimu kwa maundu matangithie na mbere ona tukienda ucio ni mwarwa nyukwe Wairimu ni mwarwa nyukwe
Wana tukiendaga kanitha ndingitikiria utamaduni wetu nduretikiria. Riu tutige kwivenia. Rimwe mundu no enda ku face reality anyway. Acha. Ni mtati wa elimu. Simwachi. Simwachi. Kimu mambo mengine wanokaruga kana wikiaja ni realities and what I hope kana ora nenda kuvoya ati ni akora mutira ye mukuthie so much in your relationship. No, mwalimu acha. Seriously. Ningi mutiga. No, kumutia no kumutiga. No. Akai huyu yakwa. Ate? Ate kikimu. Wewe. Kai. Dad. For 20 years. Wairimu. Wairimu go niregwa niguo. Kim. Dad. Yani, for 20 years. Ndore mwe ono ngeka no wiko. Dad. Wish I knew. Tadhiororie ngeti ngoshi mama wako naoga. Enda. Ki. Kai. Mama wako amekuja, enda. Ufungulie. Awache kuniangalia hivyo unaniangalia. Teni ni agirio vikia waidima. Leo atawaga atakimu. Waidimo, is it true one area? Dad, this is not fair. Dunia naye kate wairimu. Nimefanya nini? Tukiastik na mtu miomwe. Wairimu, this is a very long story. A very long story. Rutero gano ruo monde kana yesterday. Rure dajiki ate duta ibu. Niete kwa turamenyania na. Asa kajira ate rure dajiki ate duta ibu. That's out of question. I'm not in human. Dena goro chitawe. Wairimu ni wego uge respect. Na ni wego understand the story no ni more different than you think. Ugore ciria tigwo rugano ruru vana. Twamenyanire na nyina wa Kim. Ona tutari turamenyana na mamu akue. Basi jera mama yako. Dad mukwenda na daro ya limo eko. Your mom is in hospital. What? Kometa vitari ama. Nikiurekire. Tajira nikiurekire. Wairimu, let's not. Leo tutigane na ndeto nyingi. I'm totally confused. Leo ana tondu turaria twambe tukiranire uguo. Turani ndi time ya mundu gukoro meciria magicokanire. Ate mama Makothe. Baby, Wairimu, my fiancé, ni mwetu wa Makothe. Yeah. Guy, Makothe. Yes. Ati mtoto yuko shedra hivi. Ubore gwa niguo kuvana. Kina tiko mkhiye wewe. Ubore niguo kuvana. Haya. Ubore niguo kuvana. Leo ubore niguo kuvana na. Uyu Wairimu ni mwari wakwa. Uzangi twetho Wairimu. Koguo in short nenda kuga atiriri. Urata wao is out of question na tutingitikirio thii na mbere. Niye ndiratiga Wairimu. Simple.
Riu tugwika atiriri we ugucoka we Kim ore thogwo waigua tucigukora gukiaga riu but ukweli ni atiriri ona tukienda ora toyo wa no thirire gutio ndungithie na mbere pana nimesema diratiga wairimu Mom, let me tell you, Abba, abortion is out of question. Abortion? She is expecting 3 months pregnant. You mean she's expectant? Kim. Yes. Just relax, sit down. Hego, ndeto cigo kinya hari uthiaga atia? Ndio ngari gukora ndeto ikinyite icio. Wa. Kushirakia tri, ndaka tugitwaranirie, tushoke tu. Tara yo hau nituroka. Niguo? Ngoja. What?